Okhulumayo nguSibongile. Lena yi-part 1 yama-fractions kanye nama-exponent. La sinikiwe isibalo sethu sinike u-d kanye no-4d to the power 1 ngaphansi kuka-2. Kulesibalo lesi esithe sanikwa sona sizogxila kakhulu kulo 4d lo esinikezwe yona ono-1 ngaphansi kuka-2. Ake sicaleni ukuxazulula nasi isibalo sethu. La engizokwenza ngizothi u-4d ono-1 ngaphansi kuka-2 ngimbeke ngonina, u-4 abe no-1 ngaphansi kuka-2 wakhona, 4 uzoba no-1 ngaphansi kuka-2 bese no-d uzoba no-1 ngaphansi kuka-2. Uma sengicedile kanjalo ngithathe lo d wami ngimise phansi, ngimbeke phansi. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngizozama ukuxazulula loku engicale ngayo, lo 4 lo engicale ngayo ngizozama ukumxazulula ngithi u-4 ngimphinde ngo-1. Impendulo engizoyithola ngu-4 ongaphansi kuka-2 bese nase sengicedile ukudivayida impendulo engizoyithola yonke ngizothola u-2. Ake sihambeni sombhalane u-2 wethu. Ngizothola u-2. Uma sengicedile ukuthola u-2 wami ngibuyelele phezulu ngithathe lo d lo wasekuqaleni ngizombeka la eceleni kuka-2 bese ngithatha lo wokugcina u-d ono-1 ngaphansi kuka-2. Uma sengenze kanjalo ke ngizame ukuzixazulula lo d ababili. Lo d lo wokuqala kufana nokuthi kune-exponent yaka-1 laphaya. Uma sengicedile impendulo engizoyithola ngizothatha u-d oyedwa ngizobhala u-2 wami. Uma sengicedile ngithathe u-d oyedwa ngoba babili bayafana. Impendulo engizoyithola la uma ngiceda ukuyixazulula ngizothola u-3 ongaphansi kuka-2. Impendulo singayiguqula yethu siphinde siyenze lena elandelayo. La kulo d bami ababili ngingavele yeke banjalo kwenye ngifake i-square root ngizothi 2d bese ngifaka i-square root le njengoba bengishilo ukuthi ngizobayeka kanjalo kodwa ngiguqule le esekugcineni ngifake i-square root. Le impendulo zethu zombili